Biyag ti tao. Masikug akon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran ta ti panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya ti agsikug. Ngam nakargaan ak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga nakta. Agawid ta nga ro din iti lugar mi. Kuyogan nak nga agpudno kadang iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin anak sikog, anak ko. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw. Ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay ante anak yo? Ay, sige. Anya ngay, ket adda ditan. Awaten tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyat plano baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Kwa, tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko ti kadkaduak, ngam adda iti probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kit anya ngay. Agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Ngam awanan kami mo't nga rod. Anya trabahom ay baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta ay Ala maudin to nga roden ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamaawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumatla ang ti sweldom. Kanayon amadili, saan ka di? Sa bagay mo't kitni Dito'y kan, diyak kaya't apanawan nak. Tulungam lang ang datatang kananang kong agtalon. Oh, sige. Tauray siya. Diyak mo't kaya't apanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito'y talon. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Benny Barok, gusto pa dayta. Agawid tan, tanay, pangaldawin. Intapay mangan, Barok. Sige lang, tatang. Uray umuna kayon, tas sumarunuak. Anya, ngam aldawin, Barok. Mabisinan ka. Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw, baka mo ka, Barok. Umunak nga rodain. Di kagbaybayag Way. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumut dayta. Sapay la kumaa. Ta saan lang ita. Saan mo't siguro tamadlaw mo tanasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakamon ni Ben. 30 na mutay. Ay, adayo tiba at titawon na iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano langatan ti biyagda. Ay, wan nga rod Gama, apay akas jay. Kaslander ni Gracia, jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga agapo iti talaw. Baon-baonan na pailang no sumangpet dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga adda torturay dya anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man.
Uwin bakit? Mabitlaan, tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapitpitak tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Nan, tayluta kong tisakam. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog kang agunggunay? Makapasuron kamot nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kong tisakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga minan ay tagsikog. Nagado tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintag sikogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema, nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngaurean niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia, mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Amatan, makaturturo ka kuna yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awan katasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan kwa na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tadamot ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni, marangrangak. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliak iti syudad, tay nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Di Ngam... naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapno saan tang agapa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak timbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabaybay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka ah. Nagawid ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga road. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalaki? Wunantay. Kababayin tararamidin na dyan akyaw. Makilala lalaki. Adala nga rod asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Iso bagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababayin. Anya lang ti sawon ti asawa na kay numamuan na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kin amuyon tay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Da kamin kan ni tatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbatikan dito balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amangan no di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. No makitam tararamidan ti anak me. Aw-awiram laangan ni baby. Tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agururay dagiti agamam iji balay. Jaket agawid tatang. Gracia, apay ayakas ta ka. Si aasawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y laiti sa balay. Ni Benson ti ayayatak. Amo ka di day ta Benson nga dan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga rod anak irelasyon pa'y lakin ka no amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mapalay.
Maasi ka kumamit kadagiti agamam. No awanin patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo, tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya, Ha? aginaw ka? Uwan, tatang. Ay na, anak ko, ay Anya day tuyan ngay nararamid mo. Ure, saan kami mo't ang nagkasar ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benay. Kasanon tiyan akyaw. Ay na, di ka la nagpampanunot matan, anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatek. Kat iso ti kayat ko apakikalaysaan to. Kaya't ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saanay, baraw. Tamang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka? Nanang, apay anaramid na tikastoy kanya. Anya tinagkunangak. Pasensya ka, barok. Talaga asaan mi amalo ko iti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko, me. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito eh. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman na nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey, sumrekan. Okay, honey. Apay nga insangpit mo dahi ta lalaki dito'y palay. Ops, di ka agiskandalo, Benny. Ha, laglagi pam abalay mi dayto eh. Awan karba nga mamang sita kanyak ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan ang nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da ka lang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang tiyan ko, dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dada ka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsumbat. Papanam nga ruden nga'y barok. Agawid ak ije lugar mi. Nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kastya nga aramid na? Apaan na kami mat, no kastya tubngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko mi? Da kami timang taripato kan kwa na, barok. No kaya't nangalaan ti putot na, palubusan nyo nanang. Kan may saan ko matlama sango timang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Diyak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga rod na matulungan dakto ang mga wawer iti pas ngay ko? No damot awawir yo. Ha, iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensya kan. Saan ko mawawir ta anak mo? Tasaan ako na makagarawan na imbag. Kimot tong kayo mo't ngagpaison, Lola. Pakawanindak ko ma. No italaan nagawid ak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga rod pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kung tibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaut pa itibiyag ko. Pagyaman akit di Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog kunti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsublyak iti sigod ang nagtrabahwak idi. Lola, naawat akmanan iti sigod ang nagtrabahwak idi. Iso nga ikuyog kayo ni syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo.
Iso nga ron nga ikuyog kayon. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda ba nga kakwarto? Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong ha. Naluto kon ti pangaldawan nyo. Saan na bali? Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag? Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa po ko. Uwan Lola, di yo ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka! Naumakan kan! Apay, daga pa kayo manaig kan ni Binsaw na nakaw. Wena, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan na itisinan? Sina no sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnadlan ta diti balay Adda kayo mat kanina ng amang taripato. Inakagtrabaho tap na daygatang ko'y tigatas na. Anya, pagtrabaho manan ngay. Kompormiditan agsapulak. Ipakitang iti day dya Benso nakabalak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Agiksamin kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwila. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko da ito nga aramida. Diyos ko. Iso at tulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Wen nga rod tatang. Asino ti amat ti sikog mau? Jakmat nga rod makuntakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayat ay lalaki? Taga-anaw? Jak amo. Naminsan la nakadwak day dya lalaki. Tay ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day dya lalaki, tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalaki. Nga oray saan mo mo't unay nga amaw? Awanan ba kit ni dagita lalaki Manangan lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta Nga awan mabangunan na, nga ama. Ay, ag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na, tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyernaw, nga imbaga ni insan maw. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma, kit para mo't kadagiti anak mo dayta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun isupay ti iti da. Kano maka-apply ka ijay. Ang mga no binulan to kanon nga da iti da nga allowance dagiti anak maw. Ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag mo ti pila. Mabisina kon. Nag-break samot nga minan dyan may sa para interview da dito Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalon ko abiskuit nga awan mo't. Pagpletik lato'y kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Kore ka. Ni Benny day jay 168. Juan,
Iso talaga. Aping adda dito eh. Ay, mabainak samutan. 168! Awan ti 168, kakabsat! Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, siyak na jay! Benny! Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Wen, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Mabalinta ka dito agsaritan no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kat, kumustan ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrekak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami kan ni Benson. Ngam, adda kanyak ti anak mi. Iso nawaya akmanan ita. Kasta aya. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan nak ko ma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y idi damo anagam amuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapotay palagip mo. Uwan. Malagip ko manan. Amom, ad-adda atin maar ka idilimok magka. Kasta ya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing nga nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi idi na panatawan. Nagasatak nga ron. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo a kaginasat ko. Impay na mutlaeng. Ket, makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawak. Ay, kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Benny. Sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyaman na, Gracia. Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilaang di apo ko yung tatang. Ay, yun ay hindi dyan, Obing. Kanay nakastitararamidin na. Hapay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kit din tayo dyan, Obing. Ay. Tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. Naimbagarabio, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartek. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan.
Ala. Umay ka matanan ako. Sige. Padangsan niyo, Tiago, nga tapumanawak. Nasakit yung ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko, aya. Jimson, Barok. Agyaman man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid? Ang magpilit man. Iso ngayon tulad kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyak nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidem. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mula mo no kas ano ti panagdandanag mi. No kas di marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. He. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di matanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo maibaga ti kasta. Takanayon ka bet ngak bartek. Among kadya delikado ti kasta kararamidem. Agbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kit di. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. Kwartayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen! Ngam saan ka nga ikanta pagbartek mo to matlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon ati pagdawatak. Alamot din apong. Sige. Adto'y ti sa kagasot. Yung kagumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang gasot laang. San ngumdas da ito'y. Agbalor iti 500 ti gatang ka tsinelas ko. Anya, hay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin asardangan yun. Ti pa nagbarbartak yung jagayim mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatin nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo ti kastangar aramidan nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Kasta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malam, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takapsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kayo ti agbalin na plastiken ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap ti tawan mi 18 ko laeng. Dinto ta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig kanya. Naimbang nga orasyon, nana. Mabalin asarong kara ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang altaw. Anya? Sa dino tinapanan na, nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na.
Anya? Madanagan nga roden barok. Di man lag text when no mawag no kumustan iti ayan na. Nana, Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, Ah. niya, pasensya kan sige nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana to bang kanyak na itading ko. Basta tiyan mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Ano basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay no siya klamay sa. Tangayawan mo laang dengdenggen na. Nasaysaya at no makiasawan tatang. Bareng agtalnan. Ha? Masiguradong marod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema? No makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kaupilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay met nga nandiyan mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang sito nga agsasao. Wen nga ron tatang. Ay na po. Saan ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asa pa'y lako matakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Oh, atay pa Julie. Isat mo pa ya? Manjakon, Carlo. Maululaw ako. Halagit din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Oh, atay. Mao din tayo. Okay. Okay. Kasta ah. Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulod kanton. Carlo, amangan no, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasan ka. Baruak net. Wen nga, saan tamat nga ganyan ayat? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasan ka net. Nga, kasano nagbunga ti pan nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta ah. Anya, kasta lang. Di nak ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo pa eh. Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madya talaga ti ritnak. Pagiso, ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie. Akita ta. Kailiw ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya na ita. Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Atapay ka maramida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga.
Ano na ito yan? Hindi kaya tamamuan na nanang. Kasigurado apagungtan ka. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang, umayan. Amo kunti aramidak. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay, nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan. Awan ti ama na. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon ni ti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Ammo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamat laeng. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siyak! Siyak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson, barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wen no saan. Anya day tanana? Jimson Barok. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di? Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Nga maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Isu nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Isu nga dapay gundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka lang nga niti sabali nga sawaem baro. Ay atak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang kasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, mat. Papanam, bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansana man ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw-awid. Mabalin mo tata. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan panagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tantikas ta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipudno amarikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta,
Kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni sa bali, Carlo. Buwan, kahit kalata. Apay kidi na saan? Ramanam daytoy. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ang tibisyo. Diyak pa'y napadas tinagsyabu. Isungaro da padas sa mita. Ala na, mayat daytoy. Numapadas mo, sigurado sa pulim to. Carlo? Ito. Padasam kitin. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga, paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre. Kayat ko timaadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sabta matawan. Ado manan ti simang pat alako tayo. Milyonis manan ti kwarta no kaskasano. Rinday tayo! Awan ang tignay tidakas! Ingat tayo na gito yung maya! Pulis kami! Ha! Diyos kay! Dali pulis! Kasano dahi tuyen? Tintaray! Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang! Timson! Tulungan dag! Diyak kaya ti mabalod! Tulungan dag kuma! Ay, apo! Namin anaw abinagbagaan ka, dako! Saan laeng asyak tinang bagbagakan ka? Ado kami! Ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ti pinilim abiyag. Una nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspodpod ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Angam saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Dimson, ang bababawi hakitan. Akawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladingitak, agam na po kaunti panagahat ko kan ka. Total, imparupam mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akong kayat. Dakmat mabalingay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsuta ko na. Gapoy ti agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasanungatan. Sapay agtrabaho kiti sa bali a lugar nana. Kastaya. Ay naapo, awa mo nga minunday di tata nga katulong ako ba. Marikata na, barok. No maitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kaspudpud ng anak ko.
Iso asahan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito pagpanudan. Wen, ket kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik. Wen anak ko. Ay dakal kan. Kailaw ka unayan. Nakapsutan tinan. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa ka. Paejayan ti pagnaadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspodpod ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsing patak ko di. Saan ka maisina kanya? Pagbabawiak dagiti ngay nararamit ko iti kalabas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abaybayan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpot ka kuma, anak ko. Kat dinakto ko maliplipatan nga ina. Ang lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko. Biyag, di tao. Ala, mangan kayo lang. Tadaw ti sagana. Dakol ababaw iti pinartimay. Tay agbalor iti 15,000 ababaw iti napartay. Iso nga idwalyo ti mangan. Wag! Danggayan na kami nga agrambak. Ta profesionala inti kakaiso ng anak may. Ay na, sigurado amang rugay inti panagasinso ti biyagmay kakabsat. Babaan ka ni Robert nga anak may. Marinaw, mapan kan ijay kusina. Tatulungam ni Berting ijay. Katsikan amo mamadamat ti panagsaok. Disturbon na. Tila taltalang gutang ang mga minin. Ala, mapan kan ijay kusina. Ay di nakman papanawin lita. Di sikat ti mapan ni Jay no kayat baw. Apa nga nawaan na kaya. Kit awan may tidakas nga ibagbaga. Kababain nga rod. Ibagadan tuman analastugkan. Ay awan bibiyang ka. Nga orean niya ti sawin na kanyak. Basta siya naragsakak. Tadi adalan ti anak ta. Adan mangyaon ka na ta iti kinarigat ti panagbiag. Lukas ta, nakastrag ka ni ti trabaho manakaw. Uwin tatang, mangrugi ako nga agtrabaho, inton bigat. Aya, ay na, Robert anak ko aya. Sika talagan ti mangyaon ka na kami iti kinarigat ti panagbiag. Ay na, mapadasan mi bitlangan ti agbiag ananamay anak ko. Tatang, Nay, di ka pa ilang mga asawa, Robert Tanay, ado pa tinasken abayadam ka na kami adadakkel mau. Laglagi pa, nagitirigat mikin ka, hindi agad adal ka pa ilang. Ananusan mi ti maininitan ni Jay Talaw. Tapno dala pangalaan mi ti pagbayad mo, iti pagadalan yaw. uwin tatang, amok day ta.
Kan malagi mo tay rabrabe yan napanak imutang iti kabangibang a barangay. Adandaniak pa'y natindag iti rangtay. Gapo iti kinasipngit na. Wen tatang, malagip ko. Laglagi po maamin na kita. Wan! Ado ari girigat may. Tapno makaturpos ka lang. Isungay ta. Na namin mimutang tiyag namay. Taramanan mimutibungan ti ado a sakripisyo mikin ka. Wen tatang, di kay madanagan. Tatalaga kas tatikayat ko mapasamak. Utang ko ti amin kada kayo. Isu asubadak ti adu a sakripisyo kanyak nga anak yo. Rumbeng ayamat ti kasta nga ingkay bagbaga iti anak talakay. Palpalagi paklaang di anak ta. Taba ka makalipat. Kat mga sawa dagaws. Kat no mga asawa di baybay aham no kasta ti pakaragsakan na. Di pala nakasubsubad ka na ta, mga sawan. Mga aladagosay, niti pakanan na. Kasano talangan nga, yadadakil na. Subadan na tamit ah. Marino, pagrebengan ta ti mangpaadal ken ni Robert nga anak ta. Sana rumbeng nga singiran ta ti pinagadal na. Rumbeng nga yamot ti kasta. No adamaited na, pagyamanan ta. Ngam no awan, saan ta apilitan? Ay, saan ang mabalin na di na taikan iti kwarta? Apay, no saan agapo ka na ta? Nakaadal nga raw? Alaman? Marino, Panunutin na masyado arigrigat ta idi ah. Suruan na tag subad. Tapagribengan na day ta, kas anak. sana kasta ti kaya? No saan ken ka? Wen, kanyak, lita. Di kag bali na kontrabida. No di mo kaya tagurang ka. Nagsweldo ako nanang. Adto iti sweldo ko. In kayo gumatang ka ni tatang iti kayat yo agatangan. Taikak mo ni tatang. Ay na, itad mo sa mo tami na sweldo mo nanak ko. Saan mangibati kay ti kwartam. Uwin nanang, adda. Idulin mo kit di daytan. Agibang ko kay ti kwartam. Anya dyan ang agaw, Robert. Nagswildungan. Uwin tatang. Ay, Adto iti para kada kayo. Nan, yawat mo adagusain. Tada nakasagana agatangan. ay idulin mo day ta para kanya kanak ko. Ibang kom. Tapno adda ti para iti masakbayam to. Ay na, di ka kitalaan, Lita. Agin-agin ka pailaan. Enjoyin ta ti agbiag na namay. Tabakit kinlakaitan. Naimbagit ti anak ta, taubing pay. Ado pa'y atawan ti panagbiag na dito'y lubong. Ngam datangay, bakit kinlakaitan? Manula atawan ti panagbiag ta dito'y rabaw ti daga. Uwin mo't ngamin nanang. Ipapasyo ti aginjoy. Saan da ka pa kadanagan? Taos to ti ko na ni tatang. Ubingak pa'y nanang. Ado pa'y ti gundaway ko nga gurnong para iti masakbayak. Basta da kayo kinitatang ti priority kita. Gatangin nyo amin na kayat yo, nanang. Robert, insan. Gumatang ka mamutitilako ka sapatos. Nagpipintas na gitilakok. Adto ti brochure. Mangkita ka ta baka da magustuhan. Ay, saanin insan nila. At dapay mo ito'y sapatos ko. Kan awan kwarta nga igatang ko, insan. Anya? Di ka pa nagsweldo ay insan? Nagsweldo ako na. Inted ko kadananang kantatang ko. Na, intin mo amin. Wan, nangibati kahit allowance ko. Anya? Ay, sapay daytan sapay latay sigo da sapatos mo insan. Nabaybayagan dayta sapatos mo. Sana bali ayin santa natibkar pa'y mait. Ado pa'y atawan ti abutin na dayto eh. Mangala ka mo't iti kasinukat na ure may salaang. Saanin insan? Inton maminsanan. Nagmurang mo tayo ref tayon, bakay? Sukatan tayon. Anya, apay asukatam ka mayat pailaan. Nagmurang nga ruday. Uray punasam. Sana may kat ti murang na. Kun basit niya ref. May mayat mo lang no dakkel ti ref. Tadano ti may karga. Pangalaam ko mga ruditi gatang mungay. Kat niya anak ta. Umadani man ti swildunan. Kakaisuna dakkel ti swilduna iti trabaho na. Marino, saan ta nga ipanamnama amin ken ni Robert ti kasapulan dito'y balay. Kan mabalin pa'y Jeref, urayan tayo amadadaal asa tayo sukatan. Kaanon to pa'y ngay amadadaal. Namurang nga ruday. Nagalas ti buya na. Ay, di ka lamasya ni anak ta. Kanayon pa yan nga ag overtime.
Awan maururnong natala ang matadagos ti sweldo na. Una, tamo na ti responsibilidad na kadata dadakkel na. Ay, Imbes kay di maragsakan ka, takas ken ni Robert yung nagbaling anak ta. Nanakam, naparabor, saan nga imo, ken ammo na ta panunutay na naganak na. Ay, nasakit ti sikot ko ah. Ne, apay nga Tatang. Nabannog siguro. Naktangan na nagparaspas si Italon, idi kalman. Ay, awanay. Lumakay da taon. Adon, ti marikrik na kanasakit, anak ko. Agi na kayo ngamin Tatang. Ay, dahi tangarod mo ti pampanunutay, anak ko. Uray ta, adda kamutay namang tulong ka na kamay. Kitwan may Tatang. Siya akong trabaho para itipagbiag tayo. Isong agi na kayon. Ala, ananusan na kami anak ko. Uray ta, bakit kinlakay kami ni ti inam. So magmamanulangan at awain ti panagbiag may dito lumaw. Iso ano adakid dawon may, ipaay mo, wine. Tapno maramanan mi may, ti saan mi anaramramanan, iti kalabas. Uwan Tatang, talaga ada kayo ti priority iti biyag. So badak ti adwa sakripisyo yo kanya. Isong agi na kayon. Tasyak matin ti agtrabaho para kada kayo kaninanang. Marino lakay. Apay abinaybay amot ten di talon. Di kamot nagbuno-bunan. Saanin, kasdaynan, tamakabannog mo ti agtrabaho. Lakay na taon, bakit? Anya, napigsa ka pa'y mat. Awam mat sakit mo. Mayat kit di ata exercise mo na jay. Ay, saanin, makabannog. Paginanata mo tin Panawin mo tayo, tapno nanaman ta tirigat ta ng papaadal iti anak ta. Kakaisuna nga doon trabaho na. Akat, alangan nga ipanamnama ta amin kankwa na nagiti kasapulan ta. Isumot tinag ko na, nga iso ti makamo iti pagbiag tayaw. Saan ta kanon nga agtrabaho? Aginanatan. Ay kat siyempre, mabain la siguro kan ka iso akas ti imbagaan na. Ay, basta. Aginanata mo tayo. Ulita, sumagmamanulangan at tawain ti panagbiag ta. Iso asakbaya matay ta. Nanamon ta pa'y mutiag na maya. Tapno mapadasan ta mo nagiti santa na padpadasan ni day. Adtoy nanang, Tatang, inggatangan kayo ti saggay sa kayo a cellphone. Touchscreen a cellphone na kita. Ay na, ay nagmayatay. Mapadasak mo't lang ang tag cellphone iti kastaw, anak kao. Uwin Tatang. Kaya't ko apadasin nyo amin asaan nyo anapadpadasan. Ay na, gimatang kapahilaan. Kat adamat cellphone mikan ni tatang mo. Anya mo di cellphone tangay. Saanin nga usot tikas niyay. Di kipa na cellphone. Pangusaran ta kumaitikas ta cellphone ngay. Kadatamot la dito'y balay. Kit usaran ta pagpicture no ada papananta. Anya pa'y ti kayat yung agatangag inton sumarunong agswildo Tatang, nanang. No siyak, awan. Agurnong kakit di iti kwartam. Ta pangasawam to. Sa anak pa ang mga asawa, nanang. Tay pamaysak pa'y atensyon ko kada kayo ni Tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y laeng. No siya, tay dakkel man na TV anak kao. Tay kaslari daw, ti kadakkel na. Ay na, nangi na day jay lakay. Sige Tatang, ikarigatak to agatangan. No kasapulan ang mga alak iti hulugan, mga alaak. Tapno maipaay ko lang ti kalkalikaguman nyo. Ay, agyaman na, anak kao, Ay, Nabayag ngamin nga rapaap ko ti maadan iti dakkel a TV kay. Jay kaslari daw. Sige Tatang, mapatgan tikid daw yo. Ken generator ko anak ko. Tanay, pasaray ag brown out dito lugar tayaw. Ket kasapulan ti generator dito balay. Sige Tatang, ngam unain tayo pa'y agatangan ti TV Sumarunon to ti generator. insan, kumatang ka na itilakok. Nanayunan tilakok. Sapatos, bado kan dumapay. Adto ti brosyor, mangkita kan iti bado kan sapatos mo. Sige insan, ikitaan man nga rod dananang kan Tatang. Akat si kangay, mangkita ka mo tanay ti usaram. Saanan insan? Para kadananang kan Tatang langin ti katangag. Ay na insan, gumatang ka mo iti kagawaam. Pasig mo tadaan ti kan angkel ti katanga mo.
gumatang ka mo titiparakan ka, ah. Saan insan? Saan abalik kanyak tao bingak pa'y? Ngam na nanang kandatang, kit addan idadda. Kit tikayat ko. Sakbaya matay da. Maipaay ko amin na kayat da. Nang runa ka ni tatang. Jak kayat apaayan da nyaman na kidawin na kanyak, insan. Kasano ngay, Miles? Ada kadimot lang namnamakin ka? Alam ko naman na mabait ka, Robert. Saan ang narigat nga ayatin tikaskan ka? Iso na aklunan ka. Nahulog na ang loob ko sa iyo. Mahal din kita, Robert. Agyaman ak, Miles. Ay ayatin ka. Ikarik adikan to'y suksukat iti ore asino. Si kalaang ti babaya nakarik naak iti nagpaido mga ayat. I love you. I love you too, Robert. Kaya't kayam mo kadag iti dadakkel ko, Miles. No, okay lang kin ka. O sige, gusto ko, Robert. Amo, Miles, balasang ka. Ubing ka pa'y. Makasarak kanto pa iti adayaw, anasaysayaat, ngam ti anak may. Pasensya ka na, ngam saan mi pa'y ngamin akayat na makinubya, ken mga sawa ti anak may. Ta ubing pa'y mo't ni Robert. May mayat mo't laeng no ipapas na pa'y ti agbaraw. Kasta mo't kin ka. Ipapas mo pa'y may ti agbalasang, Miles. Tapno ma-enjoy mo. Kasaritak tumot laeng ti anak may. Ibagak tagsi na kayo pa'y laeng. Saan pa'y laaday taas sa asawa ti pampanunutin niyaw. Ta ubing kayo pa'y. Ipamaysayo ki diti agtrabaho. Tapno makaurnong kayaw. Iswala ding itag, ngam di mi pa'y kayat na makinubya ti anak may. Kutsapay ko mata, mangrik na ka iti dayta na ibaga. No kasta insan, pimanawan ni Miles? Wininsan? Ay kat surutam ay tinapanan na. No talaga mo't laan napatag genobiam kan ka, surutam. Ay wam. Kayat nalatag pa'y ayo day jay. Tanasakitan kat nga ro iti imbaga niya angkal kan kwa na. Saan insan? Nasakit man ti panangisinan kanyak tinubyak. Aklonag insan? Ay kat ilaban mo tayan ayat yu Saan insan? Tadyak kaya't agumura ni tatang kanyak. Anya? Ay sus, narigat mo't ano na ang kalatan ti awawatam. Panunutam mo ti bagim insan. Saan insan? Ano saklatan ti kastoy? Basta maipaay ko amin na pagragsakan na nanang kintatang. Anay. Oh, apay nga gigamam ti barukong mo. Agsakit nga rod manan insan. Kaslag kupit ti panagangas ko. Anya? Ay sus, agpa-check up ka na insan. Saan insan? Gagangay la siguro da ito eh. Taimbati nakit nga rod din tinubyak. Ay na, idi pa lang ay bagbagam ti kasta kanya kinsan. Nabayagan day tamarikrik nam, sana Sagpaminsan magkidi insan. Sana ka na yun. Okay aklang insan. Gagangay lang da ito eh. Apay, di ka maasya ni dya anak ta. Kanayo nan analiday. Manipod pinagsinam ida itinubya na. Makaililiwag tumot lang May mayat mo't lang, no ipapas na pa'y nga umuna ti agbaraw. Tapno ma-enjoy na. Kasano ko mama-enjoy na, kat balay trabaho matlat ayan na. Dandan hindi mo pa'y palubusan nga galiwak sa iti anak ta. Kan ti kunam kide, di mo kaya't ang mga asawa ni Robert. Tamabutang ka, amay sardang ti panangtad na kan kay ti kwarta. Ay na, sumanao ka. Sa nabali tanong na taytan, ti matin bagbagi na ti panunutin na. Tawan tanton, suportaran na. Nanang, agsagana kayo. Tagpasyar kayo kan ni tatang. Ha? Sa dinaw? Da kayo, no sa dino ti kayat yo papanan. Kayat kanu ngamin ni tatang tagpasyar. Isungay kan kayo iti kwartayo kan ni tatang. Tamapan kayo iti sa dino man akayat yo papanan. Ay nasaanan? Gastos laang dayta.
Kahit adamit gastusin nyo, nanang. Kas iti kanayon nga ibaga ni tatang. Sakbay ang matay kayo. Mapadasan nyo kung matisaan nyo ang napadpadasan iti kalabas. Ay na, saan nga amin nga ibaga ti amam katong palam? Para lang iti pagragsakan na ti pampanunutin na. Basta ti kayat ko, agragsak kayo, nanang. Amin asaan nyo ang napadpadasan. Masapol ang mapadasan nyo itan. Kabayatan na si bibiyag kayo, pay. Kat uray mo't sika anak ko. Adumot dagiti saan mo napadpadasan a kinanamay. Tadimakkel ka mga rod amarigrikat anak ko. Di da kon panunutin, nanang. Sana bali. Taadon to pa'y tigundaway ko amang padas kadagita. Ubingak nga adayong amda kayo, nanang. Iso adidak pakadanagan. Igatangan nakman iti motor ka nakaong. Ay, automatic. No, nalakala nga pagsurwa. Ha? Kit uwi na, tatang. Ngam tay hulugan ti alaek. Tawan pa'y pangkas ko. Sige, okay lang, nakaong. Pasensya ka na. Siya akong ti paggasgasto sama na. Kaya't kung kami napapadasan mo tiyan da motor na. Kutsi ko ma. Ngam nanginan sa ti kutsay. Iso ang motor lang ay. Awan problema, tatang. Basta pakaragsakan nyo. Nakasaganak ang mga ipaay. Gapot na ipatpatag kayo. Mangan tayon, isardeng mo pa'y latimang punas di ta motor mo lakay. Itay pa'y lapong punasam day ta. Manganan, tay nakmutriingan di anaktan. Ay da, di mo disturbain. Tanapuyatan na nag-overtime idirabe. Bayam amaturaw. Riingag, tamangan pa'y. Ituloy nan tumanan ti maturog no madamdama taday op na mo't ita. Mala, ingka nga rodray nga nay. Tumaya kaon. Robert, anak, agriing kan, aldawon. Mangan ka pa'y anak ko. Ituloy mo to ti matu. Robert? Apay akastoy. Kaslasan nga gang angas ti anak ko. Robert. Diyos ko. Robert. Robert! Marino! Marino, may ka! Ti anak ta! Sahanan nga kang angas! Apay! Robert, saan mo tinagagangas? Robert! Ay, mabitlay! Inak mga yabit, pangiluganan tayo tiyan, akta. Taray tayo di ospital. Robert, anak ko pangasim tagbiag ka. Robert! Awanan lita. Sana na laspal, tibiyag ti anak ta. Robert, anak ko! Nakasingsing-pot ka. Namapayanatay ka. Payanak ko! Robert, anak ko. Pagkawanan na ko ba? Yakpulos nilamlama. Gaumuno na kamot kaya mamatay. Nakabay ang nanakal ba? Bilat ka pinakit daw kukid ka. Gamanyan, taumuno na kamot kaya mamatay. Nakabay. Anak ko, bakawanan na ko ba? Konsensya kita, anak ko. Nakakaasit ti anak ka, Marino. Nagsakit ka, nagrigat nga aklunan. Taimbes nga iso kumanto ti mangitabon ka na dadakkel na. Saan tabaliktad matan? Ipatpatag na kaunay, Robert, anak ko. Katagyaman kami. Hindi kinaimbang nga impapakay mo ka na kami.
Robert! Patpatkan ka una, anak ko! Matmatkan ka matuna, anak ko. Wait, pakawanan na ko ba? Nga pwede pa nangupoble ka kinikainitikal na ba? Pakawanan na, anak ko.